Salibonani sihlobo esithandekayo, sithanda ukubingelelana samukelana kusifundo sesitshumi. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngiza kunxusa abangani bami labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani sihlobo esithandekayo, sihlangana nesifundo lapho uNkulunkulu akhuluma khona lathi okhulumayo umfundisi Ndebele. Salibonani babukeli labalaleli, samukelana esifundweni salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje siza kuba lethuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinike lona kubana sifunde ezwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele kubana sincedise sizwisise amaqiniso akhona encwadini yakho. Ubususiphathisa lapho kudinga senze izinqumo, senze sincediswa nguwe. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Sithanda ukubonga, siyalamukela sihlobo, sibonga uNkulunkulu osigcinileyo wasinikeza elinye iviki njalo. Lapho esihlala khona ezinyaweni zikaJesu, sifunde okunye ngoJesu. Silokho siqhubeka ngebhuku lethu likaJohane, ibhuku elimnandi lamaqiniso achiyeneyo ngoJesu. Kuleli viki sikhangele isihloko esithi Indlela, iqiniso, lempilo. nguJesu lo esingaye sihlobo esithandekayo. Indlela, iqiniso, lempilo. Siphile esikhathini lapho indlela zizinengi, amaqiniso emaningi, kuthiwa the truth is relative. Kukanti sonke siloyisa leyo mpilo. Sizathi ke sike sikhangele lapha indaba yendlela, iqiniso, lempilo. Singangeni lapho ngizacela amandla usibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda. uJohane 1 ivesi lika 18. Ngakho osowake wambona uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu onguye yedwa oseceleni kukayise usemenze waziwa. Nansi indaba mfundisi Dube. Utholani lapha nxa siqathanisa indinyana yethu okwaziwa ngekhanda lesihloko sethu? Ngesinye isifundo sihlobo zami labalaleli esiphawulayo ukuthi ukukhonza kwethu kucacile nxa silandela uJesu, ngoba nxa kuthiwa kakho osokwabona uNkulunkulu noma ngasiphi isikhathi, kodwa ungabuyela ku-Old Testament kulaba prophet bakaNkulunkulu ababenikezwa ilizwi nguye, bayeloba. Namhlanje sibala iBhayibheli, kodwa lapha uthena kakho phakathi kwabambonayo. Angazi ke namhlanje bathi omunye uthi imvelo ezweni baphuma ngama TV, kodwa iBhayibheli kakho ambonayo izolo abaloba iBhayibheli. Sivezelwa ukuthi uNkulunkulu simazi kuphela ngoJesu. Kunjalo Umuntu owala uJesu angeke athi uNkulunkulu uyamazi, ngoba uNkulunkulu uziveze emhlabeni ngoJesu owabuyayo, wazalwa, waphila, wendlala impilo yomuntu olandela uNkulunkulu ngaye. Yikho kuthiwa khona kakho ambonayo ngaphandle ukuthi usiye kuThixo indodana yakhe okuthiwa isesifubeni sakhe yaba yiyo eyiyo ecacisa ukuthi uNkulunkulu ngubani emhlabeni. Hey, nansi indaba Ngwenya. Mina okungithathekisileyo uthi ngiyindlela, akathonga ukuthi ngizindlela. Ngizindlela uthi ukuthi iyodwa indlela esingaya ngayo kubaba. Ngiyananzelela ukuthi abanye uzawuthiwa hayi nxa sisiya kubaba sizahamba ngabaphansi. Uthi ngiyindlela. Nguye oyindlela. Manje utholeni mhlobo wami? Mina ngithola ukuthi Maforo izikhathi eziningi abantu bathi thina asingeke sikhonze ngoba uNkulunkulu lo kasimazi. Kodwa sithola ukuthi uNkulunkulu ngokubalulekileyo uziveze ngoJesu Kristu. Okungangokuthi isimilo sakhe lobunguye bakhe nxa sesibone uJesu sesibone yena. Ungananzelela uNkulunkulu uzivezile ngendalo, kodwa ngokubalulekileyo okucacileyo uziveze ngempilo kaJesu. Ungananzelela uJesu ugqoke isimo somuntu waba ngumuntu, njalo futhi ulobuNkulunkulu. Khona lokhu kumenza abe yindlela asixhumanise lezulu thina singabantu. Hey, indaba ethathekisayo ukuyiveza usitsho ukuthi nguye yedwa ezelwe yedwa, angithi phela sesifubeni sikababa. Nguye singaya ngaye, siyabonga amandla osichazela lokho. Ngifikela umcabango nxa ekhuluma lapho ukuthi kulabo
bathandekayo bethu abangilalelela bambonayo abathi bona uJesu ngwamakhiwa ngenxa ukuthi uphuma picture elombala wamakhiwa kumbe uthena hayi thina simaze ngeAfrika ngokudaza nje inkulumo ezithile uJesu kasowombala uJesu ngumntaka kaNkulunkulu imbala esiyibona emabhukwini yithi esilamehlo embala esilawo simcombe ngawo yena uJesu uyindlela konke singakuvezelwa emhlabeni kakuphumi kungala Jesu ukuthi ukwazi ukuthi umuntu uyini uya kuJesu ukwazi ukuthi umuntu ukhozeni uya kuJesu uNkulunkulu ungubani uya kuJesu so asamukeleni uJesu enguJesu womuntu wonke bese sicaciselwa iBhayibheli ukuthi nguyindlela nguyiqiniso nguyikuphila kakhulu uJesu uyinto yonke yena uthe khuluma atsho kubana mina ngisinkwa sokuphila atsho ukuthi mina ngiyikukhanya kwelizwe atsho ukuthi ngingilisango ngingumalusi olungileyo ngikuvuka ngiyimpilo ngiyindlela iqiniso lempilo ngilivini eliqotho kulama statements atsho yamanengi wona lo I am uthi ngiyilokho ngiyakhumbula kusangena lezi ngubo okuthiwa ngama 2 in 1 yabi yodwa kodwa zazimbili kodwa iyodwa uJesu uyi all in one uyikho konke angithi phela khona loba kuyini ongakufisa ongafuna ukuthi kube yikho khona nguJesu ngaphandle kukaJesu asisobantu balutho angithi phela sike sikhangele indaba le ekuJohane ngo13 mandlo kuleli viki sifuna ukuthi sigcile kakhulu kundaba eyandulela ukuvalelisa kukaJesu kona lo mhlaba ngithi phela sifuna ukuthi sikhangele indaba ekuJohane ngo13 indaba yokuzehlisa ake kukhangele uverse ngo4 lo 5 verse 4 ngakho wasukuma ekudleni wakhulula izigqoko zakhe zaphezulu wabophela ithawulo okhalweni lakhe ngemva kwalokho wasethela amanzi enditshini waseqalisa ukugezisa izinyawo zabafundi bakhe wazesula ngethawulo leyo ayibophele ngayo ke sibele i-background mbijana ukuthi kanti ePalestine kwakusiba njani abantu babephila njani babehamba njani begqokeni ukuze kube lendingeko ukugezana inyawo ngwe sizakhangela ukuthi izicathulo sesizigqoka lezi bezingekho bebegqoka amanyathela inyathela lingelamasokisi izinyawo lungelamasokisi ongangokuthi ungakhangela ke indawo leyana eyinengi yayo ingama izinkangala kulobhuqu okusenza ukuthi umuntu lapha ahambe khona inyawo ziyabe zimhlophe zigcwele yini uthuli obekusenzakala ke ukuthi alubu bufika emzweni womuntu indlela yokukwamukela bekulethwa amanzi bese thatha isigqilo ubana sikugeze izinyawo kube yindlela yokwamukela ukuthi uyamukeleka lapha ekhaya alright nxa kulidili kwakuwamukele ukugezwa yani ngesigqilo so lapha basedilini kunjalo mandlo yes bangcolile laba bantu yes ivese sibalileyo ithini lapha kuyini okwenzakalayo zifundo bani esizifundayo ngoJesu khona phana sithola uJesu ahle athathe indawo yesigqili kanti ngubheke ngaleyo indlela ahle aqalisa ukubagezisa phela bonke babelalo ithuba maforo lokuthi bangagezisa avolontiye kumbe akuthi uzagezisa abanye sithola ukuthi uJesu uhle abakhuze ngezenzo bonke babekhangelela ukuthi kathi manje ozakwenza mbani ngoba lapha indaba yayikhona ukuziphakamisa kwakukhona kulaba bantu uJesu futhi wayekunanzelela ekunanzelele wahle wathatha amanyathelo ukuthi yena ahla kwenze kuqala Dube uyakubona okwenzakala kulethwa ngumandlo la sinje so sikhona la nxa singafika asingakhuluma okwenyawo so kumele kudliwe la sikhona phana sikhayela ukugezwa ngubani la ngokwesiko lethu vele umela agijime ngubani angithi vele ngumncane nguyowesintwana futhi angithi vele kodwa sithola into eyenzakalayo sinje sithola umfundisi uDube ngosiniya kithi kade silapha kodwa ngoqalayo yumpikitsho bakhona abuya sigezisa aseve so uJesu utshintsha indlela yokwenza izinto angazi ukuthi ukuthola njani mfundisi Dube isihloko sithi ngilinikile isibonelo right
basenkonzweni yesidlo esijayeleyo ebandleni lakithi esithi inkonzo yesithebe. Right. Kulezi zifundo ezimbalwa lapho ukuthi umlimi uJesu uthi unika isibonelo sokuthi kuyini ukuba ngumntaka kaNkulunkulu okhonzayo. Awubandlulula abantu. Abanye bethi nxa sisiyema ezinkonzweni esikhonza kuzo sokuthiwa kulesidlo siyabe sikhethana ukuthi ngizadinga umuntu ogqoka isicathulo esihle, ngizadinga umuntu esihambelanayo. Kodwa uJesu usukume nguye uJesu lo mthungameli abageza izinyawo athatha indawo yesichaka wehla utshengisa ukuthi umuntu wonke zehlise komunye sikwazi ukuthi sonke sizidalwa zikaThixo. Akula muntu oqhakathe kulomunye kungaze kube lokufunda kodwa ukuba ngumuntu siyafanana. Kungaba lenotho uba ngumuntu siyafanana. Kungaba lokuthi ngilolwazi ngeBhayibheli ukudlula ongalazi kodwa kuba ngumuntu oke singabanzi. So ngenye indlela kasifinyeleleni ngokuzehlisa siya komunye nomunye. Yikho uJesu akufundisa lapho ukuthi ukuba lesikhundla lamandla lolwazi kakukwenza uphuma uba ngumuntu lingani labanye abantu. Hey, isifundo esinzima sibili iluhlupho esilalo emabandleni elizweni ku community ezimulini akulo ofuna ukwehla umama umili ubaba umili abantwana wonke umuntu phayemi. So isifundo manje esimangalisayo kuyini okunye lapha na. Now sizananzelela ukuthi uJesu wenza okungajwayelekanga. Right. Injongo yakhe ukuthi sinanzelela ukuthi phambi kwesiphambano umganga uyalingana. Akakho kungenzakala ukuthi ngibe ngiqhakathekile elizweni mhlambe kumphakathi kodwa uJesu akasibizela ukuzohlala siphiwe esikuphiwa kodwa usibizele ukuthi sizesebenza sonke lalo muntu uthatha nxa ukuthi kuyahlakulwa lalo kathatha ikhuba lakhe kanjani angene endimeni ahlakule kungabi lo munye ozahlala athi mina ngizamelela isikhathi sokudla baze nginike ukudla. So ke kophakemeyo lo mncinyane nxa sibizela ukuthi emsebenzini ukuthi sizosebenza la ubuphethela kwikhuba olijayeleyo okwazi ukuthi nxa libamba indimi yahamba usebenza. Ukungezelela khonapho lapho abongwenyatsho khona uJesu wenza into emangalisayo maforo ugezisa azagezise ngitsho lo Judas. Kunjalo. Thina kwezinye izikhathi kulezinye izinto esizaziyo ngabanye abantu ezenza ukuthi lenkonzi yime. Ukuthi uJesu ucacile ukuthi ukhona ozamthengisa uyamgezisa kunjalo. So lapha lathi balaleli lababukeli khethekile ukuthi sazini ngabantu kasibambeni abantu ngenhlonipho. Sithande abangathandekiyo. Angithi phela into esifundiswayo isihlobo esithandekayo kukho konke esikwenzayo asifundeni ukwehla. Ngaya kuFilipi ngo2 kuthiwa akayibona njengento yokuphanga uthe nguNkulunkulu enjengoNkulunkulu wazehlisa. Kulelinye ibhuku engandibala likhuluma lithi lona titles and towels. Izikhundla lamathawulo angithi phela ukuzehlisa ukuthi uJesu isikhundla wayelaso khona pha nguye inkosi kodwa wabethatha ithawulo kuba isichaka angithi phela agezise abantu. Ngani umlimo angasincedisa babukela abalaleli sibe lengqondo kaJesu. Khanyela uverse ngo8 siya ku11 sebethinta uPetro la. Verse 8. uPetro wathi hachika usozela nini ugezise inyawo zami. uJesu waphendula wathi uma ngingakugezisi kawula budlelwano lami. uPetro waphendula wathi Nkosi uma kunjalo kakungabi izinyawo zami zodwa kodwa lezandla zami kanye lekhanda lami. uJesu waphendula wathi umuntu ogezileyo umzimba wakhe kasweli ukugeza ngaphandle kwezinyawo kuphela umzimba wakhe wonke uhlanzekile njalo lina lihlanzekile loba nje kungasini lonke ngokuba wayemazi lo owayezamnikela yikho wathi kakusibo bonke ababehlanzekile. Ohlubambe lo verse 13. Verse 13. Lingibiza lithi mfundisi lokuthi Nkosi lisitsho liqondile ngoba ngikho lokho. Right. Ngikho lokho kodwa ngiyaligeza. Kuyini esikufundayo lapha ngingxoxo kaJesu lo Petro. Sinanzele ukuthi uPetro uyala ukuthi ageziswe nguJesu. Na uJesu uthi leyi ingxenye yenkonzo. Ukuze ube ingxenye yombuso wami
kudinga ukuthi ukwenze uvume ngikugezisa izinyawo ngoba nxa ngakugezisanga awulasabelo lami. Kulezinye izinto umlimi azifakileyo wazibeka zacaca kumele ukuthi sizenze. Kodwa njengabantu uhlupho sisuka bese sikhetha esibone ngani kusilungele, okunye lokho sibone ngani asingeke sikwenze. Kanti nxa singazange sikwenze asilasabelo lo uNkulunkulu. Kufanele ukuthi uma singakholwanga kuJesu embusweni kasikho, ngoba ukuze sibe sembusweni ukuthi siqale sinjani sikholwe sibe lengxenye lo Jesu. Siyabo. uPetro ngingavumelana naye ngithi mina wayeqondile ngoba wayebona kungamphathi kuhle ukugeziswa nguJesu ongumthungameli inkosi yakhe. Kodwa kuJesu semtshengisa ukuthi hayi ngizofundisa wena usuka la ukwazi ukuthi ungahambi unguwe phela ophezulu. Umuntu ozafuna ukuphakanyiswa umela yehle. Isifundo esibuya kithi lapho ukuthi ezinkonzweni esingena khona ezimulini vuma ukuba yisisebenzi. uThixo ngiyoza kuphakamisa ngokubusisa. So yikho sithi Peter nxa ungasahlanganyeli lami la asoze sihambe sonke. Ngoba lapha ngikunika isifundo okumele usiphile uyesifundisa labanye ngoba uzadungamela ibandla. Hey siyabonga mfundisi. Manje lo isithebe lisithatha lina every quarter. Kanti lihlutshwa kuyini lingaphenduli? Ligezisa abantu. Yeah. Unganazelela futhi okunye khona apha enguthola ukuthi isifundo lesi ukuthi lapho singena kunkonzo yena leyo isifundo sona lesi kumele sihlale sisiba sichakithi sikhunjuzwa. Sinazelela ukuthi njengabantu kwezinye izikhathi siyakhohlwa. Right. Ngizwe ngisesaba ukuthi uPetro lapho uthi ungangigezisi. Bese kuthiwa haya uyabungasela sabelo. Uthi ukuthi ngisho lenkonzo yona lebalalela ababukeli kasingazikhiphini kiyo ngoba ibaluleke ukudlula lokho esingakucabanga. Khumbula ukuthi uPetro zathi uhlungezisa umzimba wonke. Ngicabanga ukuthi kumele ngase ayigijimela. Kakhulu. Yes, indaba yokuzehlisa ukuthi sifane lo Jesu. Ngiphe ingqondo kaJesu ngize ngifane laye. Senelise ukuthi sabelane labanye isihlobo esithandekayo. Ake sikhangele indaba yokuza kwaJesu. Uthe qeda lapha uxoxisana labafundi abatshela ukuthi hayi mina ngikuhlala ngilana ngiza kuhamba kodwa nizaphanga ngenze njani ngibuye njalo. Khanyela uJohane ngo14 ivesi ngu1 usiya ku3. Izinhliziyo zenu kazingakhathazeki. Thembani kuNkulunkulu, thembani njalo kimi. Emzini kaBaba kulezindlu ezinengi. Aluba kungenjalo ngabe ngalitshela. Ngiyakhona ukuyalilungisela indawo. Njalo nxa sengiye ukulilungisela indawo ngizabuya ngizolithatha ukuthi libe lami ukuze lani libe khona lapho engikhona. Mfundisi Dube sicela usicombele umpikitsha la icontext yakhona ukuthi amazwi la akhulunywa kusimo esinjani ebantwini abanjani. Abantu laba ngabafundi bakaJesu ababiziweyo basabela. Ngiyakukholwa ukuthi laba ke babala imibhalo yayizolo ukuthi ijoga elombuso weRoma elibasinda ukhona uMesiya ozabakhulula. Sebembona ukuthi lo ukwenza nguMesiya babelethemba lokuthi uzabakhulula isibili emhlabeni la. Nangu uJesu sebona abantu laba balenkolo yokuthi mina ngizobanika imisebenzi kungathi izikhundla lokubakhulula. Wothi mbatshengisa ukuthi uvele ngizasuka kubo. Wayesuka kubo ngokufa kwakuphamba kwakho esiphambano. So uthi angisoze ngihlale ngilani. Kodwa ke ngifuna libe kwathi inhliziyo zenu zingakhathazeki. Anjengobonke phezulu lapha ku chapter ngu13 ivesi yokucina uJesu bethe wena Petro ungala ukuthi ugeza asihlanganyele lami kodwa ke jana ngikutshele wena uzangiphika wena kunjalo lingakhathi uzangiphika athi la nxa kunjalo okuzenzakala kini sengikhambile lingakhathazeki ibala lingakhathazeki lichasisa okujulile ukuthi lingadangali lingadumazeke engqondweni lingahlaliseki kumbe lisanganiseke ungaze kube lezehlakalo ezinganani kodwa kholwani kuBaba azathembiseke ikusasa ukuthi vele soyihlalise emhlabeni la kulezinto eziningi ekhaya. Lapha sibona isifundo sokuthi impilo ingaze ihlukuluze kanganani silethemba lele ukuthi uJesu thina ngiyeza kubafundi wabuya wazibonakalisa waphinde wahamba
kodwa kulokuzayo ukukhuluma lokho okuhlanganisela lathi abafundi namhlanje ukuthi uze kwesibili this is the second coming of Christ echunyayelwayo lapho ukuthi uyeza uJesu. So izinhlupho esilazo kasibambenini uyeza uJesu. Hey, uyoza uyazoqeda konke lokho angithi vele. Yes, sithola nokunye lapha. No, esengikutholayo ukuthi umuntu ozayo ngoke wangabi khona. Now aluba akazange athi ukuthi liza kufa bese libuya. Uthi ngiyeza. Ngiya ngaphi? Kule imfundiso eziningi ezokuthi hayi usahambile. Yes. Ngoba umntwana esefile indlu yakhe isilungile. Ukanti vele ethe futhi endlini kaBaba kulezi indlu ezinjani? Ezinengi. Uthi ukuthi akayanga kwakha uyelungisa. Now ngezindlela ukuthi sithi hayi usefile usehambile ngoba yakhe indlu isiphelile vele ikhona. So aluba bekumele ukuthi sife sisiye ezulwini uJesu beza kuthi hayi ngiyakulungisa indawo liza kufa bese libuya. Kodwa uthe ngiyeza. So ukuthi ukuthi Ndebele thandekayo uJesu uyeza. That's ngokubalekile ukuthi uJesu uyeza ezolanda labo abalungiselele ukuhamba laye aluba esebuya. So singavumeli uSathane esizama ukuthi asidlele bezele ukuthi hayi wena mangakhulume eIndlela maforo ukuthi alikufa lokufa. Usabe sikhala ukuthi umuntu ufile kodwa on the other hand sithi usezulwini. Kathi kukhale kanjani esehamba? So uyeza ukuqhakathekile nanti thembele kusekile. Yes, nginanzelela ukuthi sesike sathenjiswa izinto eziningi balaleli lababukeli, kodwa sithola ukuthi lapha isiqiniselo esilazo ngesalo othembisileyo ukuthi othembisileyo uthembekile. Sinanzelela lokuqiniseka ukuthi indlela okubhalwe ngayo ukuthi uJesu uyeza kakuphuthi. Kungazo bathithwe ilanga lingaze lidojwe izinkukhu uJesu uyeza. Sinanzelela ukuthi khathesi thina esingakwenza ukuthi nxa uJesu esendaweni engcwele sibone ukuthi izono ziyavunywa ziyekelwe uNkulunkulu asithethelele. Hey madoda, nansi indaba ikakhulu isiphambano lokuza kwakhe kwakuqala kusincedisa njani ukuthi sizwisise sibe lesiqiniselo sokuthi uyezwa kwesibili. Kucacile maforo lathi sonke labalaleli lababukeli ukuthi isiphambano sakhulunywa kudala ngabo Yesaya. Sabuya sagcwaliseka. La sibiso umuntu ophila kathesi engaye enkonzweni siye enkonzweni. Mhla ka 25 December bafaka ilanga lokumkhumbula lokuthi wazalwa wafa. So nxa kwenzaka lokwakubhalwe izolo kwabuye kwagcwaliseka ukuza kwesibili kulesiqiniselo ukuthi kakusoze kuphuthe ngoba kwakuqala kwagcwaliseka. Yikho lapho bekhuluma ukuthi hayi lingakhathazekile isanganiseke zimfundo zabakhona lenkulumo mina ngiyeza. So lokho ngathi ngiyabuya kwakuqala ngabuya okwesibili kuyehlulana. So isiphambano sinika isiqiniseko ukuthi nxa sagcwaliseka lokwesibili kuyagcwaliseka. Kuyabuya ngithi vele ngwenya singakhipha ukuza kwesibili ukufa kukaJesu kuba yizi. Ukuza kwakhe kwakuqala kuba yizi angithi so uyeza lokho ukukhuluma kwangani kwenzakala khona lapho present tense ukuthi hayi ngiyeza I will certainly come again and uthembekile owathembisayo. Now Mandlo ungakhanyela uverse ngo5 lo6 kuJohane ngo14 khona phana indaba esingayo kulona leli viki. Verse 5. uThomas wathi kuye, Nkosi kasikwazi lapho uyakhona, pho singayazi kanjani indlela? uJesu waphendula wathi, mina ngiyiyo indlela njalo ngiliqiniso lokuphila, ngakho ozayo kuBaba ngaphandle kwami. Asikeni singeneni ingqondweni kaThomas. Ukuthi uhlupho lwethu maKristu kuba lulu ukusola uThomas wangani wayengakholeki. Yawa kukanti iningi lethu vele sikhona ba kanti wayengaboni but iningi lethu silembuzo enjengayena le kaThomas wena le. Uyabuza uThomas. Kanti vele uyangala kuyini esikutholayo lapha. Angithi uJesu uthena uya lapha abangakwazi khona. Kwakuqondile njengomuntu uThomas lathi sinye uthi phela sitshela ukuthi uyangala.
uJesu ukuthi abatshela ukuthi ngiyakufa futhi kwangasokungena enqondweni yabo ngoba bona babona uJesu uzobakhuphe phakathi kwejogele lombuso weRoma abanike insindiso engane ibabambe so uJesu abesithi nxa ebuzile athi hayi Thomas ngiyakubona ukuthi udinga ukuthi ngiyanga nxa usuthi ufuna ukwazi indlela lapha engiyakhona ukuthi ngiyanga mina ongikhangeleyo yimi indlela yakhona leqiniso ufuna ukulibamba yimi lempilo othi uyayifuna yakusasa yimi uJesu akutshoyo la ukuthi akulanto ebakhona uJesu engekho yiko kuJohn 5 ngalethi ngaphandle kwami ngeke lenze ulutho so uthi yimi indlela leyo oyidingayo ukuthi uJesu uzabusa njani khangela mina yimi indlela yakho nxa ufuna ukubuswa ngikhole ngokhulumayo nxa ufuna iqiniso lelizwi olizwileyo lozalizwa yimi nxa ufuna impilo kusasa ngemva kwengcwaba futhi yimi so babukela abalaleli esifuna ukuthi sikubambe ukuthi nxa silo Jesu silendlela yokuphila esiKristu lendlela futhi yokwezwini ibambekile sileqiniso futhi elokutshela abantu ukuliphila siphile phele impilo elesiqiniselo nguye oyindlela nguye oliqiniso so indlela leyo buzo uthi sikamba njani sikamba vaya bani uJesu angithi phela yes ngwenye ngithande umuca lapho uJesu athi yena ngesilungu uthi he is the link to the Father kunjani nguye osixhumanisa lo baba so ngezinye indlela ukuthi sazi ubaba sithi sifuna ukwazi ubaba uJesu singamazi siyabe sehlulekile ngoba umuntu onguye uthi osebone mina usebona ubani sibona ubaba so ngezinye indlela ukuthi sisindiseke thina asisindiseke uJesu engekho so ngiyangizwa abanye besithi hayi thina sikhola kuNkulunkulu uJesu lo hayi balaleli lababukeli awusindiseki angisindiseki uJesu engekho uJesu nguye osixhumanisayo uzelo waba ngumuntu wakuthinta umandlo now wabamba uluntu ngesinye isandla ngoba engumuntu esitshengisa indlela yokuphila ukuthi kuyaphileka ungumuntu unqoba isono wabamba uNkulunkulu ngakwesinye isandla sesixhumanisa lo baba ukuthi thina sibuyele lapho besikhona singakawo khayela uvesi ngu7 sisiya ku11 sifithizela indaba elethwa ngungwenya la kulo unyade ngubona lapha ku Facebook bethi bona uJesu yiselfie kaNkulunkulu yeah andi abantu abathi sathatha ama selfie lapho ukuthi nansi selfie is that uJesu nguye oveza isimilo sikabani bakini kaNkulunkulu bakuthi transcript of God's character ungasibalela lawo mavesi bese sifithizela lapho Aluba belingazi mina ngempela belizamazi lo baba. Usukele khathesi selimazi njalo selimbonile. uPhiliphu wathi Nkosi sitshengise ubaba ngoba lokho kuzasanelisa. uJesu waphendula wathi awungazi na Philiphu lokuba bengilani isikhathi eside kangaka lo ongibonileyo usembonile ubaba. Ungatsho kanjani ukuthi sitshengise ubaba? Kawukholwa yini ukuthi ngikubaba lokuthi ubaba ukimi? Amazwi engiwakhuluma kini akusiwo nje awami kodwa kungubaba ophila kimi owenzayo umsebenzi wakhe. Kholwani kimi uma ngisithi ngikubaba lo baba ukimi loba kodwa lokhu kholwani ngenxa yobufakazi bemimangaliso ngokwayo. Hey asincedisaneni lapha sihlobo zami ingqondo ebakhona yikuthi uJesu ngiyosithandayo ngiyosizwelayo nguyafana lathi ngapha kulo baba ozondileyo ololaka ongani lidlozi omele ongani kuyathethelwa kuye iappeasement liyana asiphumeni lo mpikisho oqondileyo kaBaba njengoba uJesu ethi ubone mina silibona ubaba ukuthi alingazi kahle into ayibatshela uvile ukuthi hayi ngilani lapha kodwa vela lingazi angithi phela asincedisaneni ukuthi sidilize uPaul lalela wabukeli uthena komunye umbhalo uJesu wayelothixo ebuyisa umhlaba kunjani olobayo uthi uJesu uzochaya lokuveza kucace ukuthi ubaba unjani yikho esithi nxa libona mina nguye ubaba elimbonayo so awungeke uyedinga ubaba otshiwo ngabantu othiwa nguNkulunkulu Old Testament wayelolaka asilo qiniso ngoba nguNkulunkulu ofanayo obuye ephakathi kukaJesu esozoveza ukuthi ngesono senu umusa wami sulibisela ngegazi lendodana yami so kasikholweni yikho ecine sithina kholwani kimi
lamazwi engiwakhulumayo ukuthi ngakababa ngoba mina ngithunywe ngikhuluma okukababa kangenzo kwami. So yikho eyindlela uyisithunywa sikaba umnyayi angahamba enyaya afika ethatha umfazi uyakwenza umsebenzi wakhe umnikazi abuya azithathela. So uJesu uveza indlela kaThixo yosindiso singamukela uJesu sinika usindiso ngubaba. Ukubheka phela lapha uJohn 3:16 ithi ngoba uNkulunkulu walithanda akhona uJesu walithanda. So uNkulunkulu ubengathanda njani aphinde abe nguNkulunkulu ongathandiyo. So uNkulunkulu wasithanda to an extent ukuthi anikele uJesu. Right. So sizanazile ukuthi vele ungakhala uthando lusuke kubani? Kubaba. Wasithanda to an extent ukuthi indodana yakhe oyingxenye yobuNkulunkulu abuya zokufa. Exactly. Hayi indaba emnandi le andisiyakuzwa sihlobo esithandekayo. Vele singasanganiseki ubaba kuJesu, uJesu kubaba. Bebonke bayasithanda basenzele konke. Yikuchiyana kwama roles nje kuphela. Ngubaba lo mama endlini. Bayabathanda abantu ababo bonke. Omunye uvukela le, omunye la wenza le ingxenye emoleni. Ufuna ukuyengeza abantu? Hayi kucacile khona lapho nje ukuthi nxa sesibone uJesu lo baba sesingaba mazi isimilo sakhe lokuba nguye kwakhe akusasethusi ukuthi kambe shwa sizabona ubaba onjani. Siyabe siqedile singaba lobudlelwano lo Jesu siyabe siqedile sizamazi ubaba ngakhona lokhu uJesu ayikho khona. Yes, umcabango nalo mfundisi ukuthi uJesu uveza isimilo sika baba. Usinikeza njani ithemba, usiduduza njani ukuthi ubekwazi ukuthi uJesu ufana lawe wathatha isimilo sakho ngapha athi ukuthi ndoba nginje so vele I'm the express image of the Father enjengawe so. Kusisiza ngokwazi ukuthi sesilelungelo lokuthi sithi baba asize ubaba wethu ngoba uJesu lo wabuya waba yimi yena futhi ekubaba angixhumanise lo baba angisesabi ukubika izinkathazo zami lezinsizi lekungisindayo. Omunye wathi ekhuluma wathi uJesu uyi3 in 1 ingubo kwayikhuluma ngoba uyindlela uyiqiniso uyimpilo. Ungayimbathi ingubo le yeSkristwini uyagudumala. Singamali uJesu nxa sifuna ukugudumala ekukholweni. Angithi sike sikhayini indaba yeqiniso leni. Uyazi siphila esikhathini lapho amanga eselebratewa. Right. Umuntu olamanga, umuntu ongela qiniso ngiyothandekayo angithi phela. Inkolo zamanga yizo ezigcwele abantu angithi phela. Yizo ezilendonsela ebantwini abanengi. Ngicela manje usipalele lapha uverse uJohane 1 iverse 14 lo 17. Verse 14. Ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Sibonile inkazimulo yakhe yedwa owavela kuyise egcwele umusa leqiniso. Verse 17. Ngoba umthetho walethwa nguMose, umusa leqiniso kweza ngoJesu Kristu. Umusa leqiniso. Khanyela uJohn ngo8 verse 32. Bese sichaza la indaba yeqiniso leyi. Indaba yeqiniso ukuthi lama verse asinikezani asifundisani ngali concept yeqiniso mayelana lo Jesu. Verse 32. Ngakho lizalazi iqiniso njalo iqiniso lizalikhulula. 14:6. 14 verse 6. uJesu waphendula wathi, mina ngiyiyo indlela njalo ngiliqiniso lokuphila. Ngakho ozayo kubaba ngaphandle kwami. Angithi phela nanzi indaba le lapha khayini 15:26 khona basicine ngayo. Ngoba sifuna ukuthi into esimele sigxileke vele lizwi likaNkulunkulu angithi phela ulilithini lapha na verse 26. Angaze afike umeluleki engizamthumela kini evela kubaba umoya weqiniso ophuma kubaba uzafakaza ngami. Uzafakaza umoya weqiniso. Lapha sigijima indaba yeqiniso. Kuyini esikufundayo lapha ngoJesu leqiniso. uJesu simthola uyilo iqiniso. Alright. Ngani eliqiniso? Ngoba uyivesa ibaleka uthi liza kulazi iqiniso. Leqiniso liza kulikhulula. Ngezindlela ukuthi aluba singela Jesu asila nkululeko.
So inkululeko sithola ngoJesu ngoba nguye oliqiniso. Kungani emphasize kumbe efithizela indaba yeqiniso? Ngoba uSathane usewafakazila amanga manengi, utshila ukuthi amanga kulula ukuthi amukeleke. Kulamanye amanga enziwa kwangani liqiniso wona engamanga. Kodwa ngasikhuluma ngeqiniso, sikhuluma ngelizwi lakhe uJesu. Ngoba nxa sikhuluma ngeBhayibheli, iBhayibheli leli lifakaza ngoJesu. Amazwi aseBhayibhelini avela kuJesu. So iqiniso langikhona linguye uJesu. So nxa sibala sifunda ngoJesu, amaqiniso swathola siyabe sifunda ngobunengi ngokujula ukuthi yena uvele ungubani. Nxa sesikwazi ukuthi ungubani, indlela sesiyazi ngoba lo oyindlela sesimazi. Iqiniso sesilalo ngoba lo oliqiniso sesilayo. Utsho ukuthi lapha uthi lizakubalaza iqiniso ezenjani? Ukukhulula. So ungabe ukhona mhlobo wami ubotshiwe uthwele nzima okudinga iqiniso. Asilazini iqiniso liza kusikhulula. Angaqhubeka umunye abuza athi ngizalazi njani? Right. NjengoPhilathu wabuza wathi kuyini iqiniso? Lingalime phambi kwakhe iqiniso. Ulazi ngokwamukela uJesu. Umuntu ofuna iqiniso angeke amphike uJesu. uJesu ngamamukela uza kwambulela konke ngoba nguye uqiniso wakhona, ngoba wayengulizwi waba inyama wafela abantu. Oloba uthi uJesu lo uhambelana lokukhanya, leqiniso likuye. So iqiniso li-associated loJesu, limanyene loJesu. Nxa sesibuya kuSathane ngumnikazi wamanga, John 8:44, nguye umbiza yamanga. So nxa umuntu engalaqiniso kami phala phakathi uyagudlukela kusayidi lamanga. Nxa uphuma emangeni yeqinisweni, ngifuna ukukhuthaza abalali abukele ukuthi nxa sifuna ukuthi sisindiseke, asamukeleni uJesu, nguye iqiniso. Uzasitshela ngomthetho wakhe siwugcine. Uzasitshela ngendlela ukuthi sidle njani lokuthi sikhonze njani. Singazihluphi ngento eziningi singala Jesu, singadinga yena, nguye olawula indlela ukuthi siphile njani. Hey madoda, uJesu kuphela. Manje ukungezelela khona lapho ungananzelela umhlaba esiphila kiwo sithola izinto eziningi zichasiswa zisuka emthombeni echiyeneyo, kodwa sinanzelela ukuthi nxa abalaleli silo Jesu, lo mhlaba lo singawuzwisisa ngcono. Izinto zonke sizizwisisa ngoJesu, ukuthi yena uthini. Exactly. ngoJesu. Asiyeni kuJesu sihlobo esithandekayo. Iqiniso leli silikhuluma ngalo ayiso concept nje kuphela. I-concept iqiniso lingumuntu, iqiniso linguJesu. Asizeni kuJesu. Yikho lapho singafunda khona kube lenguquko. Ukwathinta indaba leyana yamanga mfundisi kuJohn 8:44 ekaSathane. Khanyela mandlo kuJohane ngo3 ivesi 19 sisiya ku21. Verse 19. Nanku ukuqunywa kwecala. Ukukhanya sekufikile emhlabeni, kodwa abantu bathanda ubumnyama kulokukhanya ngokuba imisebenzi yabo yayimibi. Wonke umuntu owenza ububi uyakuzonda ukukhanya, njalo kezi ekukhanyeni ngoba esesaba ukuthi izenzo zakhe zizadalulwa. Kodwa loba ngubani ophila ngeqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze kubonakale kamhlophe ukuthi lokho akwenzileyo ukwenze ngoNkulunkulu. Nansinda. Abantu bayakhetha ukwabuza mfundisi ukuthi iqiniso lilazi njani, kuthiwa iqiniso lizile abantu bakhethana umnyama. Yes. So inengi lethu vele abantu amanga lobunyama yikho sikufunayo. Ukukhanya kukhona, uyakubona abantu abagangayo vele. Uzathi kukhanya kunje uyafuna ukuhamba khona kale ukukhanya. Indlela yabikhona ihighway ilama light, uzayibe nginkuma lapha ngifuna ukuya yukaroja khona ngale. So inengi lethu amanga ubunyama siyabuthanda sihlobo sithandekayo. Asibalekeni sithande uJesu, indaba yeqiniso, right? Ake siqhubeke lapha. Khanyela uJohane ngo5 ivesi ngo38 to 40 linyazi ngonyayithanda indaba yembhalo leqiniso. Sike sifithizele indaba yembhalo leqiniso ngoba khathesi siphila lapho abantu bazibalela into abazibalayo. You know, inkolo ezinye bazakutshela ukubana iBhayibheli selingamalatsha akusasoliswi likaNkulunkulu.
thina sesiphila ngokuza ngomoya oyingcwele angithi be asikhangele uJesu ukuthi yena elapha emhlabeni yena umdali wethu wayelibala inizwi likaNkulunkulu uthini ngalo khangela verse 38 usiya ku40 verse 38 njalo ilizwi lakhe kalihlali kini ngoba kalimkholwa lo amthumileyo liphenyisisa imibhalo liyihlola ngokuba licabanga ukuthi ngaye ilakho ukuphila okungapheliyo yiyo le imibhalo efakaza ngami ikanti liyala ukuza kimi lizozuza ukuphila ansindaba uthini ngembhalo uJesu kuyini esikutholayo now sithola ukuthi imbhalo okokuqala ivela kuye ngoba unguNkulunkulu anxa sikhuluma ngoNkulunkulu sikhuluma ngoNkulunkulu Baba uNkulunkulu Indodana noNkulunkulu Moya Oyingcwele now ivela kuye imbhalo njalo leyo mbhalo ifakaza ngobani ifakaza ngaye so ngezinye indlela uthi ke nxa lifuna ukuthi lingazi mina ihloleni limbhalo ngoba lingahlola imbhalo lizafumana mina njengoNkulunkulu wenu lizafumana mina njengomsindisi wenu lizafumana mina njengomalusi wenu so ngezinye indlela konke sikudingayo empilweni yethu yokukholwa ehambeni lwethu sithola embhalweni ngoba umbhalo lowo ngoba asingeke sithi siza kuyezulwini siyembona uJesu ngoba akakufikeki engekho so oqala ukuthi sikale sibe mazi uJesu simazi njani umfundisi uthe kufanele ukuthi simamkele ngase simamkele so ukuthi singene ezwini lakhe ukuthi simazi ngokugcwele ukuthi kathena uvela ungubani kuyini injongo yakhe ayizela emhlabeni sizanazelela ukuthi ngaleyo ndlela siza kukhula ekumazini ngemibhalo angithi be asiphakamiseni imibhalo ngithanda umprofetikazi uthi yena esesiyakufa udade kaWhite uphakamisa ilizwi iBhayibheli ethi bazalwane ngo1915 ngilitshelani bakithi ilizwi right balani imibhalo lingadingi okunye ngilitshela lelugwalo imibhalo asingalandele abafundisi ukuthi uthini umfundisi wami uthi kwazinekile abantu umfundisi wami uthi uelder wami uthi ubani uthi ilizwi lenkosi lithini kuyini okunye sikutholayo lapha ngemibhalo ungananzelela lapha sithola beyifunda imbhalo kodwa uJesu wankhona bengamfunda right so kuyingozi balaleli lababukeli ukuthi sithathe imbhalo efakaza ngoJesu uJesu wankhona singamfundi sitolike ngendlela sizagcina sitolika ngendlela engayisiyo ngoba umnikazi lapha wayekhona uthi bayala ukuza kuye yena ongabanika ukuphila bagagadlela izinto zakhe bangafuni yena hey nansi ingozi lethwa nguMandlela iningi lethu yabubala babekhona abafarisi bebhala kodwa bengaqedisisi selifikile iqiniso lokubuza ukuthi kanti lingaphi iqiniso lona liphambi kwakho yes olobayo iBhayibheli lapho thena liyayihlola emibhalo ngokuba licabanga ukuthi phakathi kwayo kulokuphila okungapheliyo kodwa le mbhalo elihlola iyefakaza ngami abese sithena kodwa kalifisi ukuza kimi ukuthi ithola impilo osokusilimaza lokusiphazamisa ebalekela abalaleli ukuthi ukukhonza kwabantu abanengi lihlanganisa lami sokungani ngokungumkhuba kokwenza ukuthi nje isikhathi sidlule ngoba nxa imibhalo lo ifakaza ngoJesu sala njani ukuphila njengaye ngoba nxa uvula uGenesis kumele kuvele uJesu usiyafika kusambulo kuvele uJesu uJesu angavele emntwini kakusali kufana yikho athi efike engcela Lazaro isidumbu salo kuwa isidumbu savuka saphila akufana angafike endaweni kuyatshintsha so nxa ukuthi ilizwi likaThixo linguJesu ngicela ukukhuthaza asimamukele uJesu uzasikhombela elizwini achase yena silizwe ngcono kodwa singalilanda ngengqondo yebandla la ngengqondo yomkhuba lekamfundisi siyasala singamazi uJesu lelizwi lakhona kuhle ke ukuthi singamukele uJesu abese sinika impilo ngelizwi lesilibalayo uyamuzwa ngwenya uJesu uthi yena vele imibhalo yona le vela likholwa ngoba nxa lalikholwa lina uMose ngoba uMose wabhala ngami kuthi uMose alimkholwa nxa belimkholwa uMose ngabe liyangikholwa ngoba amaJuda awawungeke
bhoda owabatshela ngo-Abraham noMose. Laba abantu vele baqakathekisa kakhulu. Yiko phela lo suku ethe hayi uAbraham engabe khona mina ngikhona. Bafuna ukumkhanda ngamatshe ndiyabo. La madoda baqakathekisa kakhulu. Bethi bayamkhola uMose. uJesu uthi hayi uma vele umkhola uMose kahle kahle angithi vele ngabe lami liyangikholwa. So isikhathi esiningi siyabala nje singaqedisisi kumbe singakholwa ngoba iqiniso likhona nxa sikholwa impalo. Hayi ungalibala kahle iBhayibheli ngeke wamkhutha uJesu. Uyamkhutha njani? Ku-Old Testament yona leyana uyamkhutha njani uJesu? Njalo futhi iqiniso leli kalichiyelwana ukuthi ube leqiniso angafa ngizaba leqiniso adelalo. Iqiniso uyazidingela ngoba ukukholwa kungakholwa. Siyayuzwa abanye besithi hayi lizathi lifike lisikhonzele akukhonzelwana. Kumele ube khona. Kumele ukuthi ube khona. So ngezinye indlela ukuthi mina ngikhule kumazini uJesu. Kumele ukuthi ube ngumlando wami mfundisi ukuthi ngiuhlole umbhalo. Into oyihlolayo uyacubungula ukhangela mhlawumbe lama evidence akhona ukuthi kambe lokhu kuliqiniso yini. Uchitha isikhathi sakho, uthatha isikhathi usibeke eceleni ukuthi ngifuna ukwenza lokho. Kuma emhlabeni esiphila kiyo kulezi phithiphithi abantu sigijima siyalela ezidinga imali. Ongakuthi sesikhohlwa ukuthi sihlole umbhalo. Sithi abafundisi bazasitshela. Ukanti ke uSathane kulabanye abafundisi abasebenzisayo. Sizahlanhlatha lo mfundisi wethu. Kukanti thina uNkulunkulu sinika ithuba lokuthi sinjani sihlole imbhalo ngoba imbhalo leyo ifakaza ngobani ngoJesu. Kule verse ekuyayibala lapha nama4 othi aluba esebuyile umoya weqiniso uza kulithungamelela kuwo wonke amaqiniso. Now khangela ke anti sikhulume ngobaba uNkulunkulu baba leNkulunkulu indodana. uNkulunkulu umoya engcwele nangu usengena. uJesu sehambile umoya engcwele usesiza ke khathesi ukuthi nxa sengibala la umbhalo lo wabhala uphefumulelwa nguye. So usengithungamela ukuthi ngizwisise ngoJesu lo oliqiniso, ukuthi ngizwisise ngoJesu lo oyindlela, nguye osengincedisa. Ngezindlela sibona ubuthathu bezulu bobuNkulunkulu buhlangane ukuthi thina sithola amaqiniso sisindiseke. Nansi indaba usevukile uJesu bese eMaus mandlo nguLuka 24 verse 27. Akaqali ukubachasisela ukuthi mina yimi uJesu wakho ubakhomba nga emibhalweni ethi yikho lokwana okwalotshwa nguMose laba prophet sifuna ukuqathekisa indaba yani bakithi embhalo. Ake sithatheni iEndlela indaba yeScience leBhayibheli. Kuyaxabana yini iScience leBhayibheli? iScience ilama limitations ayo. iBhayibheli lokujula iScience andiza kutshela ukuthi umhlaba lo wabuya ngayiphi indlela millions of years ago kwahamba so kanti iBhayibheli liyatsho ekuqaleni uThixo wadala izulu lani bakithi nomhlaba. So nxa sokunje iScience yenza ingqondo yini? Okwenza ingqondo phakathi kweBhayibheli leScience emuntwini opheleleyo kuyini? Funa ngiqale ngalokho bese ngiphendula umbuzo ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi imibhalo esebenza khathesi emaKristwini iNew Testament, right? Bathi nxa kuthi umbhalo batsho iNew Testament bathi old yadlula kwa Jesu. Bathi nxa uJesu laphethi ngesikhathi sakhe ekhuluma kwakungala new kwakule old yodwa kuphela so uthi hloni imibhalo yayitshiwo yi-old yakhona yiyo kuthiwa ikhuluma ngoJesu kunjani. So ngicela ukukhuthaza abalela ukuthi umuntu ofuna ukuya ezulwini othanda uNkulunkulu lo Jesu uzabala isuka kuGenesis afika kuSambula ngoba umbhalo wonke waphefumulela ukuthi uPetru. So iScience ke ngase sikhangela ngombhalo okhulunywayo avela iphambane leBhayibheli yithe siyimonyulayo ngoba yena iyangitshengisa ibisicina endleleni. iBhayibheli ichasela ijulu ukuthi hayi ababhalayo babezama ukuchaza besithi ukuthi umuntu wavela ngaphi, kavela ngendwangwini ngoba uThixo wayekhona kuqala
wayengekade nekhona uNkulunkulu olosimo somuntu adala indwangu ibisiza lo muntu nevele lesimo somuntu. iBhayibheli liyacaca kuhle ukuthi umuntu angafa uyanga. Isayensi yafika iphelele ekuthini singamelapha sefile umoya siphuma siphelelwa. So iBhayibheli yilo elichasisa konke. Abesayensi bacupha la bezama ukuchasisa ukubona kwabo ukudala kwezinto. Kodwa singabuyela eBhayibhelini kuKolose 1 verse 16 kuya ku17. Ithi yona kuye uJesu into zonke zadalwa, lamazulu lomhlaba okukhanya lokungakhanyiyo, izihlalo lemibuso, yonke into esemhlabeni isuka kuJesu. So kasikholelwe uJesu, le science izaba ngehlabukileyo kithi. Ungananzelela isayensi Maforo, amabhuku abhalwe tshintshwe uzwe laphana bekukhuthakale lokhu lalokhu. Kodwa iBhayibheli liphelele, alidlulelwa isikhathi, ayisilo zinto zakudala, lakhathesi lonke lisebenza. Right. Isayensi izasitshela ukuthi umhlaba lo uyabhoda, ugijima ngomgwaqo wawo. iBhayibheli isitshela ukuthi ona lo mhlaba wenziwa nguNkulunkulu. Lo mgwaqo wenziwa nguNkulunkulu, ulawulwa nguNkulunkulu. Isayensi bisichiye imangela ukuthi kanti umhlaba ona lo ugijima khonapho akula lutho ngaphansi kwawo. Kodwa iBhayibheli isithi uNkulunkulu wafaka isisekelo. Right. So isayensi uchilo umfundisi ichiya kulenga. Kodwa iBhayibheli liyasihlalisa phansi sibone ngoba isayensi ayikuzwisisi ukuthi kungani ilanga liphuma lisiyatshona. Kodwa iBhayibheli lakutshela ukuthi ilanga liyaphuma liyatshona ngoba umlimi wakwenza wakulawula khonokho. Ungakhangela amanzi olwandle alenge emoyeni. Alright. Kodwa ilizwi lathi hlala lapha. Ume khona. Ahlala. Kodwa isayensi izachitha isikhathi icubungula ukuthi vele kwenzakala njani ukuthi amanzi kuthini ikutshela isayensi ukuthi hydrogen ngahlangana le oxygen okuthile kukwenza amanzi. Kodwa ingeke yawenza amanzi. Kodwa uNkulunkulu yena wenjani wawenza amanzi. So ngendlela iBhayibheli zobe zithandekayo aluba singalitatisha kuhle siliqhakathekise sizavuleka ingqondo simzwisise uNkulunkulu simbone lobukhulu bakhe ebukhulini bakhe sibone uthando lwakhe. Amen. Kukhona yini amaqiniso akhona ngeke achasiswa isayensi? Ngeke ngakubetha ndlula ngathi mina umuntu angafa isayensi yakwanisa ukuthi uye nga kunjani. Iphelela ngokuthi sokwehlukene umzimba lowana nomoya. iBhayibheli likutshela ukuthi hayi ulele kuvele kwakuvele ngapha kuqala kulovuko oluzayo. Lokuthi umuntu uzavuka isayensi iyakwala. But iqiniso uJesu nxa wavuka esimkholwa lo indlela kuyehlula umuntu avuke. Nxa kwavusa uLazaro waba isibonelo kwehlulana ukuthi bonke abaleleyo abakholwa ukuthi bazavuka. So isayensi ifika lapha ephela khona. uSathane bese imonyo ukuthi abantu babona ngani iyodwa kade ayisikho kakhulu. Njengesiphambano uvuko njengoba kuthintwa ngumfundisi. Ukuza kwesibili isayensi anti yakuphikisa ukuthi iyakutshela ukuthi kule force of gravity yonke izinto zibuye phansi. Kodwa indaba yokuza kukaJesu abantu bazasuka la besiye ezulwini. Uyazi ungikhumbuza ngithe ngingumbalisi ngatshela abantwana ngathi kuthiwa kule force of gravity omunye waphakamisa ngathi teacher uthi kuthiwa ngathi hayi ngithi nditshe lokho sase sibuye eqiniso la kusebenzi lokho ngoba umuntu ngonxa ukuthi ulimited ingqondo yakhe ifiphele wabona ukuthi kulokhu ngamandla angakwaziyo khona okangakwaziyo nguThixo nguyo ngamandla ukuthi abambe umhlaba uma ukuthi force of gravity libala lokusela ukuthi uNkulunkulu sesithi force of gravity. Yes. Zihlobo ezithandekayo indaba esingayo siphakamisa uJesu. Amen. uJesu kuphela nguyothe uyindlela impilo leqiniso angithi phela ngeke waya kubaba ngaphandle ukuthi uhambe ngoJesu. So singakhuluma okunengi indaba esingayo ukuthi asiyeni kuJesu nguye kuphela ozasilamulela njalo uthembisile ukuthi uyangale uyasilungisela indaba uzabuye ukuze lapha khona lathi sinjani bayithi sibe khona akusigoqelela indaba ngwe. uJesu uthi mina ngiyindlela leqiniso lokuphila. Sizokuthola ngokugcweleyo aloba singaya embhalweni. Siyehlola imbhalo
singahlola imbhalo sizabamazi uJesu ukuthi ungubani ezimpilweni zethu. Impilo zethu azila direction, asikwazi ukuthi siye ngaphi. uJesu uza kusitshela ukuthi sihambe njani, ngoba uthi ilizwi lakho liyikukhanya endleleni yami, likukhanya endleleni yami, futhi liyisibane elingitshengisayo. So ngenze indlela asingeke sisindiseke uma uJesu singamazi. Asisindiseki uma singawuhlolanga umbhalo sabamazi ngokugcwele uJesu ukuthi uyini ezimpilweni zethu, njalo injongo yakhe iyini ngempilo zethu zakusasa. Siyabonga ukuchazelwa lokho. Asimdingeni uJesu esafunyana, uzasichazela ukuthi uyini. Manje nginanzelela ukuthi phezu kwezinto zonke uJesu nguye esimdingayo kakhulu. Ungananzelela indlela siyayidinga inguye uJesu, iqiniso siyalidinga linguye uJesu, ngitsho lempilo siyayidinga siyithola futhi kuJesu uyimpilo kakhulu. Impilo bakithi vele into esiyidinga impilo nokugcwala kwayo. Vele siphile asidalelwa ukuthi sife, sidalelwe ukuthi siphile ingunaphakade. Siyabonga ngalokho. Mfundisi Dube, uJesu ekhuluma amazwi othi ukukhanya, wayemile entabeni yase-Olive, ilanga liphuma, ekhangela imisebe. Ngithi balaleli babukele imisebe ebone ekuseni yelanga liyana, vuma uJesu izangena empilweni yakho. Iyaguqula ngoba uyikukhanya engqondweni emnyama ngokufelwa, uyikukhanya umuntu esephanjiswe izinkolo esemhlabeni, uyikukhanya entweni zonke. Sikhuluma ukuthi i-economy ayibalance emazweni wonke kulezimpi. Uyisibane singamthola uJesu, uyasinika ukuhlaliseka, ukusanganiseka kukhuzile ukuthi lingakhathazeki kuyaphela. kuJesu kulempendulo into zonke. kuJesu yikho kulempendulo into zonke. Sihlobo esithandekayo, sithanda ukubonga ithuba esibelalo sitatitsha okunye ngoJesu. Indaba ebikhona asifithizeleni khona lokho ukubana uJesu nguye kuphela indlela, iqiniso lokuphila. Yikho okudingwa ngumuntu, yikho esikuloyisayo, yikho esikufisayo. Asambeni isihlobo esithandekayo ngokuqonda ezikhathini zonke sidinge uJesu esafunyana, uzasenzela izimanga. uJesu uyayiguqula impilo yoluntu. Kuvikela izayo saqhubeka ngezifundo ezifanayo lapho esiyabe sikhangele isihloko esithi ubaba, indodana lomoya. Asambeni siyetatitsha njalo, sihlangane isihlobo esithandekayo, sabelane okunye ngoJesu. Sacela lapha uElder Ungwenya asigqibele ngomthandazo. Asikhuleke nini baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga ngesifundo esimangalisayo, isifundo lapho osivezele khona ukubana uyindlela, uliqiniso njalo uyikuphila. Sincediseke msindisi ukubana siuhlole umbhalo ukuze sikuzwisise ngcono, ukuze sikulandele ngcono, ukuze sikukhonze ngcono, njalo ukuze sikulindele ngokupheleleyo ukuthi ngosuku olumangalisayo oluseduze lapho uzakuza khona usuzolanda bonke abaye bekwamukele. Lathi sonke ababukeli labalaleli sibe senzile ethi ingxenye ukubana sikwamukele, samukelwe ebukhosini ngenxa kaJesu inkosi yethu. Amen. Amen.